Uma silibandla kaNkulunkulu sinesuki evini kaNkulunkulu ngoba inkinga yebantu kula malanga nawo bahleli kakhulu emikhubeni yemasonto bangahlali evini kaNkulunkulu bathi khaya utabe uphila impilo lehlekako phambi kwelibandla ngoba ukuthembeke kubani kuNkulunkulu ngana utawufuna ukuthi veta uthembekile ebandleni ngeke uthembeke kuNkulunkulu ngoba libandla utawuzama kulifihlela tidlotsike loteya ngasense futhi ngiyacela ungangenwa ngamoya wekuthatha into lenginangoti lekithekile kulamala qhubeka uhole ibandla likaNkulunkulu ngesiphiwo uNkulunkulu lakuphesona hayi bese uyofuna wengeda ngaleyo ndlela utabe usibile ekwethembekeni phambi kwaNkulunkulu ulifundzise lidla kuNkulunkulu sesihlabelele bazalwane sesivuliwe namoya sabaprofeta abantu kasedlulele kwaba lidla kuNkulunkulu ngeliqiniso laNkulunkulu hayi ngoba sifuna kuzuza titho tethu akabonge lo Peter yakela ngeNkosi letifu letiseka kithi njengebaholi bawona mabandla ukuthi sifundiseni saphila impilo egameni laJesu amen.